St. Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang ni som ni le pathuma changa sang ni som ni le pali academic session atan Class-9 to Class-XII art admission kan hong le ta e zirna le discipline tha pathian thu le nung changmoi zirna school ani a kan zirlai te talent pho chwa nan co curricular activity shang sport one day trip picnic educational excursion career awareness teachers day le adang te ro pui ta kan nei pui chin an ni kum sang ni som pakwa khan he school hidin ani a kum thum chungin HSSLC exam a top 10er pali le subject topper pani kan nei board exam na kan zirlai top 10er ting te hne na sikulin pek alo tiam to angin lompuina certificate ba ka heng ti hi pek an ni top 10 na ting te cheng noi khat cheu subject topper te cheng sing thum cheu tin class 10 zirlai te tan free mathematics tuition pek an ni a experienced teacher te kai shwaina hnuaya zirlai te en kol an ni hostel changtlung tak omna hian seat atam lo wangin admission ron ti wat ro le St. Anthony's Higher Secondary School Chaltlang Lily Veng Aizawl Sairang Road opposite Bongkon Waime Hall